Okay. Nggak beli kwarta. Ilu-ilu tak. Pagano kong may kwarta eh. Ulo. Nggak pula kira. Binting. Bintak pa. Cere 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 cere. Ay ay. Ay. Okay. Yung problema. Pre, anggapi kwarta mo. Ha? Anggapi kwartam. Hotdog. Po, ninam. Ay, siyempre. Sabay pa na kwartaan. Ayaw pa rin kwarta. Andiyan. Siyempre mo yun. Sirin ta, idan ta kay kwarta labay mo. Sige na. Dapat siri kwarta. Idan ta kalanti kwarta. Dahil mahal. Idan ta kalanti kwarta mo nilabay. Ninoy mo nyay panang nang gusto ka. Yan ni, namo namo pinakwartak niyo. Dollars tan, dollars. Ipok na ito, dollars! Sana all! Namutatin ako. Siyempre, nalabong ka naman. Idan ta kay kwarta pero manggalaw ta. Manggalo to, isang dama yung kwarta. Sorry ko pa! Ano tayo galaw eh? Aya suta tawagan na paspas OT. Yan na may kwartam. Yung paspas ko lang may OT ko. Ay, salamat! Dali mo! Bakit na to? Hindi mo lang, gano'n balbagi yung team mo. Balag zirin. Hindi mo lang, gano'n balbagi yung team mo. Ang tapang mo lupa. Ay, wala sulit ang libo. Kamingal. Sabay mo ni manggalaw. Direkto pa! Sige sirin. Galaw talamot.